Me did the Isaac Jumpo, but you have the great sample and bring 1 man come on here too much G8. Too much G8, more too much. Namenso, may I'm more fire. For Aquaba Shungo, Elko, Elfa, Emamo, Amushe, Tumaji, 8 Sabre, Nami, a shop pass. Debia Dam, Pebre, a supporting channel, Mode, Etua, Namoshe, programs a water, ye de Estumo, Namunia Banana, Ama Uza, and so be Messi, Punya, not to say, assemble for Abema, we are so to Betty, plenty trending issues, bre, and aso, Mame, Elko, and Semna, and so precope. Mobekaya and Brad Dammy, the 2 million say, Abrante Abbas Ibrahim na tese na warrior bodyguard wodi Lord Come Echi Brad tese Ablekuma Central womo collation center bako mo ewo ho no mabasabasa ema no mi so efa collation ho na tese etu ekasa ema eka brante we ema enam so ma no ekoda ayaresapia na endra no me de so mo se oje ayarehwe no emu no wahre ne kwa ya amatese ne busuafo ene na dofum bebre no abaponte abetre ya udi a womo edi efa ni wu a wewu ehu na ene de update aba ewo story say the vice presidential candidate for the National Democratic Congress NDC Mame Professor na Jane Opoku Ajiman Sabre wako ebusuafo no efie akomosra baimu edi akoma ebusuafo a omo de hye no ashre womo ashre ne nkwa na ebie muso no wasa edi anamono atwaso edi akopie mu ewa yansabia na Abbas Ibrahim da tese ne yonko na fefo ebi esu egu womo so etuo no bi eka ho atese womo so ade arehwe ewo no akopie mu ewo ho amatese wakochiache wo munya ewo ehonum na wokodu Abbas Ibrahim nebusuafie honum no kranhye sem a wode edma ebusuafo ene recheche sem a wode ehye mukra ene se obehwe wombehwe mpa se atenetene ebeye adwuma ede ama wo munua bema Abbas Ibrahim a wachre ne nkwano na ebusuafo mo bekaya endra no me bomosa enkaye ime ka kire mo se Dentia enam so Emma Abbas actually nkwane say ebe Ablekuma Central coalition center ho betim wase eba efa coalition na ekosmo no Abbas no edi ni wuji gu bia tete na tete no so raise concerns or making argument about the na ekoso ewo ehwa na ohuni say en favor ne party NDC benti ne kasa yemu no na tete betim wase na why ready say like wo be cheche na dre edi alpha de na ekoso no na nam so Emma military personnel ana wo so yeyi wo edi ama Ablekuma Central wo se wo embo ban no wo etutuo no enam so Emma no eka no nti na tese Mame Professor Jane Opoku Admin ka se wo meje atentene edi ama na tese sa military personnel a wo tutuo Emma no etimi eka Abbas no se wo no eno meje atentene wo no so ana se kwan yo mefa so ade atentene bi ama no de eno de wan sheda agire musa no ka ne trasa ene chire busu ene nti ne ho be ya pa se ye di yeni ebedi echire na tese ye hu de atentene ko a wo beje ede ama Abbas no na wo ja omo akono say ene woka ede etudwa wo ni Facebook page or say I have been commiserating with the families of Ibrahim Abbas, the young NDC activist who was shot at a collation center in the Ablekuma Central constituency on December 7th after he lost the battle for his life earlier today. I also visited the injured in hospital and those discharged in their homes. Violence must have no place in our elections. You have our strongest assurance that we shall not rest until the perpetrators are brought to justice. May Allah grant the beautiful soul of Ibrahim Abbas and all those killed by bloodthirsty hoodlums during the 2020 election. Janatal Faldaus just said no what they etudja the Facebook page so now what in some way ever to about na Ghana for say mami asemo akoken say wo beje justice e dey mebusa no there be justice no e kwa be so e na wo beje na nti so no so hu say
abato we enye ntokwa enye se wo se wo nti bibia ase na wo display before the bi a tese de basa beba amenti mo ase be wo mu no enye sa akwa no so ye express ye views a enke enko we ne sam because abato we mu no nupa dodo na eno ko ye ekobo dompe e kire o madwe efa so no pese eye apano esifa nko na obi a no ka se de ekọ no wonti ase no tutu obi a edina ho etusa na mo na enke de ye benya nipa a wo metena o mamu na se o mai etimi atoa so enya ne tuma pe efra na nti eye bi mu baku bi o mu suban bi o mu da nedi a tese na eye bricks fata ede ema eye wo mai no ya sunbia ewo eno na nam so ema tese military no so wo so yeyi o so mo mobile no wo mu tutu ema ekoba na se ti so wo ka se mo kwaje atleti na atleti no kwan pe so pa ele mo be fa so age ede abado na tese ase de moka ede etia eye edwumedi a wo mo so eye military personnel no yeyi o so mkodi wo ho no wo ka ede etia edo na ebiem so de bi so ka se mami Jane eye Opoku mentor wo ka se wo be de atleti na ede ama eye wo mo a no se fata pa se wo ka sa because hu be hia pa se eye obi biara ni moja eso ya tese enye kwa pa so se eye citizen ni bi na go ni tu ana se eye military personnel na sa o ba go bi emu nipa ebo nto without reason bia no hu be hia pa se ebeje asentine ede am because o man we mu no emra ewo mu emra so eye adwuma nti obi ntimi nsore se obi ehu se bibi ko ye no wo kebi na enu nti o ka no ene ne dia ono so ewo no ntimu ana se de ope no emfa nti na tata nti owo etu osutum ya na tata wato na eku nipa de no de yetimi entna ese ewo man mu enye no hwe han nti so o ka se bibi sa na ekoso ene wo pa atente na ede ama na tete Ghana ye be fo ado so no obamia emu no mape atente na ede ama abrante Abbas Ibrahim a wa hwe ne nkwa ene afoforo so a wo mo so ahwe mo nkwa ewo miaye tichu bi ewo Ghana atese abatom ema abato nam so ma mitim asema mu so adese to kasa ya wo mo so ehwere mo nkwa de so ya ma Abbas Ibrahim dia na entre enko wo mu nya eso na atese Ghana fo bi adwenkyere eno no wo so wo de a wo dwe efa ensem yi etese momodi ya na fa so ye ye comment section na bi mo so no follow ye ye Instagram and ye Twitter handles @tumachi_h_ Facebook @tumachi_h. Na ama ubusa anade ahanam dibesi momodi ya na share your video way on all the social media platforms. Maybe you subscribe so who subscribe ya na me ya do my best I share you makramo